chim pho zo tu langai tu nang kut kenin tlai chan na thong ni ko len hi Dipa ni kwa Zinglei Thawngchimnak kan thok chan changlai chon ki parwal Leng ka si chinchup ni hlunghlai tak in Aizawl a award peknak an Tuah lai Human Rights Day le Ralzaam na Caah Thilzuarnak Aizawl a an Tuah lai Chi chai Peng Intein Khua mi kumsom le Tluk upa pakhat chu Ralkap ni an Thah Caah Ramṭhen ni Thum Chung a Ralkap ni in Thum Leng an Khangh timi le thawngpang dangdang na Thawngchimnak Chung Thawngchimnak chinchup ni hlunghlai tak in award peknak an Tuah lai chin mi phun choi san azom choma mi chin mi phun chung in mi phim thiam sang chatel thiam le thasak thiam na choi san ati mi chinchup rian ton nak chu upat an tlak tak chinchup award peknak chu Mizoram kholipi Aizawl a Tuah tim asi Aizawl a Ralzaam in ador mi CDF chung kharle khwalvial te ni December ni sha zan simlam period a manlau te in vana pa hol a zau chiuding in somnak cha zong chinchup ni an page a an langter Tutan an Tuah ding mi a hin hlasak thiam tampi som an si show apun Tuah ding in an itim Tuah cha a amun mi na si a chun ital veding a raklor shimshimla amun pi a atal khau lomi nani Facebook page a silo in YouTube channel a an thla lai cha a chinchup YouTube channel subscribe rak to vete Human Rights Day le Ralzaam na cha a Thilzuarnak Aizawl a an Tuah lai Mizoram kholipi Aizawl a December ni sha a Human Rights Day le Myanmar Ralzaam min ha cha a ti in Thilzuar in phaisakolnak an Tuah lai tia thai asi Thilzuar in phaisakolnak chu Network for Myanmar IDPS Aizawl ni shroimi asi Aizawl phak a jing simlam pakwa in Zinglei simlam panga tiang an Tuah lai tia thai asi chu Thilzuarnak a chun Myanmar role aiding phun an zuar lai tia toril tun hasin in thai asi Aizawl a Ralzaam mi pi na bom nak ding cha a atu bantuk in Thilzuarnak an Tuah hi voinhi nak an Tuah chang tia thai asi Ramṭhen Thawngchimnak tingni Peng chung shriamngan atlak cha a tual chung mi pahnih an nun nak aliam Chanram kul tingni Peng namzalat Khua December ni sri Zinglei simlam period shong a shriamngan pakhat atlak cha a tual chung mi pahnih makhat te a an nun nak aliam minung pahnih ni hliam ha fak an tuar tia TWO sin in thai asi Poi kamun in shriamngan an thla thai asalo ni tlang ataw mi chungkhar na an nak in hmai a chu shriamngan chu apua cha a an chungkharning in hliam an tuar nu fa pahnih an nun nak aliam afanun hiang le an nak in pang mi pakhat ti in minung pahnih ni hliam ma an tuar an hliam ma afa cha a la shu sezong a an kalpi na tia thai si December ni sri in riatiang shanram chaklai namsam Peng human manlong kongta Khua a Ralkap ni ralam an sial cha a TNLA he fak ngai in kadawnak achwak Ralkap lai ni van lai in bom an thlak tia tual chung media hani an langter pakhuku a Ralkap zul mi moto bom puan ho antong pali an thi Makoi Ramṭhen pakhuku Peng a Ralkap hani an zul mi moto chu bom puan ho anton cha a ralboi panhi tel in Ralkap pali an thi moto pakhat akang tia pakhuku Peng PPDF in tonwangai tu pakhat ni achim December ninga Zinglei a pakhuku Peng kama mit che lampi chatu palik kampong a Ralkap le piu so thi ni zul mi cycle prokle moto pakhat chu tual chung shamtlai phuni bom puan ho in an kadaw na cha a Ralkap le ralboi panhi tel in peli an thi tia pakhuku Peng tual chung shamtlai phu in tonwangai tu pakhat ni achim Bom puan ho in kadaw nak achuan ho a Ralkap ni an moto pakhat chu an zam tak tual chung shamtlai phu ni an moto chu an khang piak na Kamanya chelam kam a mi khwa cheu khat a tual chung mi na an nak in chu Ralkap ni an khang piak chi na tia thai asi Ralkap na chu pakhuku Peng tual chung shamtlai phu PPDF nye che chun chang tual chung shamtlai phu MCKCDF phufon ni an kadaw na Peng khun hi a in
khang piak antong thong riashong Ralzaam Makoi Ramṭhen pau Peng chatai Khua le lilang Khua chu SAC Ralkap le piu so thi phufan ni luhno in mai an khang lenga ralam an sial cha a chuka khopong shong Khua lekhat in tual chungmi thong riashong chu ahim nang manma a an Thilzuarnak na tia tual chungmi na ni December ni riat a an chim Pau in achuak mi SAC Ralkap le piu so thi phufan minung zak thazang zakhashong chu November ni sari a chatai Khua le in an lut I tual chung shamtlai phun ha he kapni kar ka dau na ka chuak chun no sumilam panhi shong a chatai Khua chu mai khang sham an thok tia an chim chatai Khua mai an khang no lelang Khua chu an khang than cha khu chung ning in achiam lai tia kan zum ti in min lang ter adu lo mi Khua mi pakhat ni achim Lelang Khua chu in zin hi shong an siang in zong an khang chi khu chung ning in achiam lai tia kan zum panhi a in zin hi Tluk shong an kang tia achim Noa thu chi PDF pakhat pelik lem chang in SAC Ralkap kutang Khua boisin a hriam thil alak Mandalay Ramṭhen min Peng Belong Khua SAC kutang Khua boi piu so thi cho soi sin in meithal peli kan lak tia Noa thu chi Regional Defence Force NRDF ni nizan December ni riat a than an chua piu so thi cho soi a nak in a Noa thu chi Regional Defence Force NRDF chungtal pakhat ni November ni som thum chun no a Noa thu chi Defence Force NRDF chungtal pakhat chu pelik lem chang in MA3 pakhat carbine metal pachum le kwanzai mazat alakho tia thai si piu so thi cho soi ni Noa thu chi Regional Defence Force NRDF phusin a shemchil apek no a SAC Ralkap ni nin chen ralam selnak a an kalpi tia thai si cho soi a shemchil atawna kong a chaklat le bechai atong belong Khua cha a Khua boi thar an thim than lai tia thai si Sakai Ramṭhen ni Thum song a SAC Ralkap ni in Thum Leng an khang Sakai Ramṭhen pengkul pathum a SAC Ralkap minung thazang zalakul leng ni ralam sel in Khua mi nak in an khang piak na cha a khosari a in Thum Leng achiam tia tual chung media na ni an langter Kambalu Peng chun la Peng le taze Peng chung Khua na a December ni in ruktiang ralam an sel I tual chung mi na an nak chu an khang piak na an ngei mi aiding theory man fak theory na le in zot still zong an ikalpi tia thai si well chung shamtlai PDF chungtal pakhat ni SAC Ralkap ni ralam sel in khuchung an khang cha kolheili in tul chung mi na chu an zam na SAC Ralkap khuchung a an lu tika 40mm 60mm hriam ngan an kan hu a khuchung an lut Kwami an zam di chang ti an thai noa an du mi thiri an ilak di chun in chu an khang tia chim Kam blue Peng chun la Peng le taze Peng chung a khang tu SAC Ralkap na chu Klemyo shambun khamaya zthum somruk pakhat hongmelin shambun khamaya zthum somruk pakwale piu so thi thazang zalekul shoni an khang tia tul chungmi na ni an chim Chichai Peng Intein Khua mi kumsom riat Tluk upa pakhat chu SAC Ralkap ni an Thah Sakai Ramṭhen Chichai Peng Intein Khua mi kumsom riat Tluk upa u sengmong chu SAC Ralkap ni an ka cha anun nak liam tia Chichai Revolution TR in chonwangai tu pakhat ni achim December ni riat Zinglei a Intein Khua mi kumsom riat Tluk upa u sengmong chu Zitong Khua omleo a Taya kong Khua in achuak mi SAC Ralkap na he Zitong hlei chung a maiton in ani tong I SAC Ralkap ni an Thah arwak chu fawai apon nak mun a an thu tia thai si SAC Ralkap kut in anun nak liam mi hi Intein Khua mi si Zitong Khua hleidon chung a SAC Ralkap he ani tong I SAC Ralkap ni an ka cha a anun nak aliam tia Chichai Revolution TR phu in tonwangai tu pakhat ni achim SAC Ralkap nak not oklapa chekke bompwa antong pakhat achi pasri ni hlemha antor Yangkong Ramṭhen not oklapa Peng lam thum aton nak po SAC Ralkap phu I pon in mi an chak ton nak chekke chu December ni riat Zinglei a bompwa no in ka dau
an ka daw na tia Yangkong UG Association ni Sthen an chua SAC Ralkap check bompuan ho anton cha traffic police pakhat achi panhi ni hliamma an tuar chun SAC Ralkap pathum le pelik panhi ti in minung pasri ni hliamma an tuar leng a an moto pakhat zong kan thro piak chin ha tia an Sthen chua mi a an langter SAC Ralkap le pelik adau tu Black Fog Yangkong UG le hliamma tuarnak umlo in nu kan tot khau tia an langter chi Shebu le Dipa yin Peng Khangh tu SAC Ralkap voi ni ka antong pasri anthi Sakai Ramṭhen Shebu a tonbro na angai mi SAC Ralkap le Dipa yin Peng Khangh tu SAC Ralkap na chu po in ka daw anton cha a pasri anthi tia CNT Shebu sin in thai ase Shebu Peng Leti to Khua a December ni sari Zinglei Simlam pasri shong a piuso chi phuna chu tonbro na an ngai liwa Drong in kadaw anton sa a SAC Ralkap li anthi prok ni fak nga in hliamma antor tia thai asi chun December ni riat Zinglei Simlam pasha shong a Dipa yin Peng ni chwalai nyonghla Khua impimpi Khua kongje Khua namya Khua yinche Khua bamboi Khua le maso yin Khua au yin Khua Khangh tu SAC Ralkap na chu bo in kadaw anton cha a SAC Ralkap pathum anthi pasha nak tom lo ni hliamma fak antor tia thai ase SAC Ralkap na chu moyu kong Khua in momiat lei ankal a CNT Shebu le tai ne pni paka pha phofan ne an kadaw na tia thai ase hakan a SAC Ralkap ni an tlai mi moto le cycle phaisa tampi liamtar in an thimtar thanna SAC Ralkap ni December ni riat Zinglei Simlam pakwa shong a phakan Peng nama Khua pong a an tlai mi license umlo cycle le moto na chu phaisa tampi liamtar in an thimtar thanna tia thai ase cycle pakhat a chasing thum le moto pakhat a chasing nga in an lakter thanna an tlai mi moto le cycle hi adi laka somthum shong asi tia a cycle tlai atong ve mi pakhat ni achim bastel in an tlai din ha minung chu an thla chan na chun phaisa chuzat nan liam lai ti in an chimter chan na tia achim SAC Ralkap ni atu bantuk in cycle le moto an tlai hi 12 chung mi pi na chung a anim nak in mi thil an chu an fur asi tia sangchung mi pakhat ni achim alwancha October thaliu zong a khan phakan Nyuma pelik sakhan mai a license ngailo moto le cycle an raklai bel chang na tia thai si le a SAC Ralkap le piuso thi ka antong pathum anthi SAC Ralkap ni hun an khwarnak pale Peng jiphiu kong Khua SAC Ralkap sakhan chu December ni riat Zanlei Simlam paruk shong a kadaw antong I SAC Ralkap kutang piuso thi pathum anthi tia thai si Sakai Ramṭhen pale Peng a ral vending in minung an I thlen liu a piuso thi chungtal minung pasha shong chu Myanmar's Royal Dragon Army MRDA chungtal palini an vaka na tia MRDA in chimphun nak no ngai tu pakhat ni achim piuso thi phuna chu athli in kadaw anton cha a minung pathum anthi an shem chil lakding in kan itim na in SAC Ralkap le bom tu an I thla cha kan laman lo kan mitmu a minung pathum anthi tia achim Sakai Ramṭhen pale Peng in machi Khua in achuak mi SAC Ralkap na chu December ni sari Zinglei a People Revolution Army PRA le 12 chung shemtlai phufan ni an kadaw na cha a SAC Ralkap le piuso thi preshong an thi tia thai ase Myanmar's Royal Dragon Army MRDA chu pale Peng chung a chol chang nak atwa tu bu naka shwe mi phu pakhat ase Sakai Ramṭhen pale Peng chu thongni hlei li liu milu rel ning a chungkhar thongsom thum luan le milu singkhat le cheu an umnak ase Uzing kan Thawngchimnak chu hi vial in kan ngori lai thajang akan pe tu nen di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai kan YouTube channel The Chimpost TV official channel hi subscribe kan to pyak cheu ding in kan in som na